wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, yang telah memberikan kepada kita panjang umur, sehingga pada malam yang berbahagia ini sama-sama kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Selawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada revolusi Islam, yaitu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh Rasulullah yang telah membawa kita dari alam kejahiliyah kepada alam yang penuh Islamnya. Takzim penghormatan kepada seluruh keluarga Nabi dan kepada seluruh sahabat Nabi dan kepada seluruh tabi dan tabi'in dan kepada seluruh ulama, baik ulama yang mutakaddimin maupun ulama-ulama yang mutaakhirin. Takzim penghormatan kepada Bapak Risik Kampung Selimu dan kepada gure kita yang bersama yaitu ayah, dan kepada gure kita yang bersama yaitu Walid, dan kepada gure kita yang bersama yaitu abah. Dan terima kasih dong kepada ketua pemuda dan kepada seluruh masyarakat yang ada di dalam Kampung Selimu. Alhamdulillah, dengan berkat masyarakat Man Bandung, dengan berkat urungnya Ban Bandung, pada malam yang berbahagianya acara kitanya terlaksana dengan sukses. Talaki doa ba Allah Subhanahu Ta'ala pada punyo menyebak canek-caneknya mendeng balon, tapi talaki doa perlu berdamah ngangen payung lo supaya pakai untuk memeriahkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memeriahkan kepada Maulud Nabi kita yang Ban Bandung. Cuman diikut nibaknya takdim penghormatan lun kepada Tunku Pendakwah yang kali gejak dari GO, yang kali ditinggalkan uringan untuk gejak beri ilmu kepada getanya Ban Bandung. Dalam doa ba Allah supaya Tunku dakwah getanya mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Dikarenakan dakwah yang getanya takubutnya adalah bagian daripada ilmu, maka kekompakan yang getanya puduk pada malam yang berbahagianya baik kompaknya tiga benda. Tetapi dino kekompakan yang getanya takubutnya adalah benarlah paling kurang tibulan tiga. Tuman kiban tuman cara untuk benar atra yang lagi lo tak ubah cara ni. Kiban tak ubah cara, tak ubah cara ni adalah untuk tak puduk daripada majlis-majlis ilmu. Dikarenakan majlis ilmunya adalah ledhat fahla kitanya apabila kitanya tak hadiri daripada majlis ilmu. Ledhat kitanya faedah-faedah yang apabila kitanya tak hadiri daripada majlis ini. Salah satu faedah ni adalah munya kitanya nak tak hadiri daripada majlis ilmu, yang faedah ni lebih berat le pahala tak hadiri daripada majlis ilmu ketimbang tak sembahyang sunat 1000 rakaat. Maka oleh karenanya lun pegah kepada seluruh masyarakat Ban Bandung
terkhususnya masyarakat yang di dalam kampung Selimumnya. Maka berakan kadang gedanyo hana tapuduk majlis taklim, berakan kadang gedanyo hana tapuduk drah lam nasab. Maka leh mulutnya tak ubah pikiran gedanyo untuk tak laksanakan yang namanya majlis taklim. Munya tak fikir ke tungku, lihat tungku yang mentang di dalam kampung Selimumnya. Tungku-tungku emang punya rat malam berat-berat tak rat malam. Cuman tinggal ditanya dari kampung untuk tafakat tungku tersebut. Dikarenakan sebagaimana dipegah dalam sebuah hadis, tarku ta'alum minal kabair. Tinggal menuntut ilmu adalah bagian daripada dosa raya. Maka oleh karenanya, wahai ulusi-ulusi dan pamandum, pada malam yang berbahagianya bertanya tapuduk dakwah Islamiah, maka talake doa dengan berkat bertanya tapuduk dakwah pada malam yang berbahagianya, tanya memandum memerumpuk syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka cukup mentang singkatan daripada ulun tuan. Apabila ada kesalahan ataupun kejanggalan daripada ulun tuan, maka harap memaklum urun dan memandu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Tunku Muhammad Al-Ambasi yang telah memberikan sedikitnya mau'idah kepada kita semua. Semoga dengan berkat tadunga mau'idah daripada beliau, gutanyo yang berakan haid tajabut ino tajabut. Salamun